Tunchachigi nesu chajugi lerim shuni gotsubda chikalu nesu jandra shumi sonam siringada paru wangse pekang nale dorkha jumi lebe chinleduma ngachini khatule kuzambo sishuni tunchagi nesodin mewa ngada rimboche da mewa gelsun namni le mewa gesi namni gi kumchechi nam sekai tuidatun kuchung sime nyupo hensugi shiyobda chiyop gi tenerim karagi tenle nyupo yasendi nyonshora jacha ngapchu begobegi tende pyume Chigelle Yakabnalu Turu Tamisu Yasin Betablu Gejung Mille Wanzingi Turu Tamisulu Semshu Tungendi Jacha Ni Yemidi Jacha Chutamlu Yasin Ben Taneskase Do Janda Lezingi Honle Mimalu Gasuda Chebigi Kole Nesu Zamchi Shunegi Kokap Tomilu Kewazan Sishuni Tedia Nam Sekai Tudatun Miwa Ngada Jumbo Cheda Miwa Gelsun Chole Miwa Gesi Nam Nigi Kumchechi Kutung Sime Dizumegi tuke zamdilu gyakabgi mise yonda chikalu janda lezingi honle te miwa choda miwa gelsinlu trashi lemin supyuli miwa gelsin namni lu se ni da daru chi thuni imidelu ngache semgau mache kewasanu iru ngara ukhala bede michibeule ngare khatule kachi shuni na mishibe achira miwa ngada rimboche da ajijisingi da seberu semberu sumpadi thuni me anibeuda ngachi neselan zumchi topbeuda nami sam sem gai si judola tangachi mi sesuge hontole ta melam serea tangachi duge kablo pentomi tangachi mi sesuge lo nami sami jampa da sewa kimi te pentuchu michi thunchu sewigi melam mi si judola miwa gese namni gi kumche sumpa thuni imidilu gaso danchi bi gole tashi legmin phini tare ngachira miwa dermja ashi namni lu Gisi namni ki kumchi thuni ki nisil gole tenebe ai khatule tastil bombe na Kuzampo namaskar miwa gelchin namni ki debe nechu zamna midelu semgai ngachi ki khatule kadin gacho da chepe tashidele seshuni atine khushi ko kurao bhanera भन्नु चाहन्छु Dulu Turkey da Czech Republic dele Peru da Vietnam Dizumbe Belgium da Maldives ki kutsap sapsugi zapubgi se trashi chözang nalube mewa ngada jumbo chelu khoragi ngotogi hisha suphi Drulu Turkey ki kutsabdi Firat Sunel ime tenle Czech Republic ki kutsab sabdi Kyawang Iliska Zigova ime Pebule Drulu kutsab sabdi Kyawang Shankar Prasad Sharma ime Drulu Vietnam ki kutsabdi Nguyen Thanh Hai ime Tizumbe Drulu Belgium ki kutsabdi Didier Anna van der Hasselt ime tele Drulu Maldives ki kutsab sabdi Ibrahim Shahib ime janda nesugitanlu ishigesigi nyujibewi Miwa ngada rimbochegi zapubgi se trashi chözang nalube gejung tengsung madigi gopen sulu kone yasen nai dojin doji rinchendi kunlen omlu kone yasen nanu te dizumbe maksi shabadu raida maksi sringyudup dele maksi rinzin doji da maksi ngawa jimi sulu dojingi kone na yupime Miwa geyum dojom onchuchogi chida digi chise chudamgi se yonden nalebe mongar kalapang geognalu yubi duk chazo pekang de goje nai te pekang de lo asia luncho tundel sobegi gyakap nangkyogi te chazogi tönge konpegi legulda de tarayana jisogi jisuk bebuime sa konpe manyugi japchu bedeyumi pekang degi chazo la bemi suda te dizumbe transep midegi Sovigi nese yada tanilu migül kepime. Pekang tigi na junda amsu tele chazoi lakshibda sanam shinla bimi sulu zo uzundi chazoi lede na layogi kokabda jondar subchini ime. Te pekang tigi honle jubchada zokyo tele rikzel konfelda chonlamgi jabcho subchini ime. Ngachira datogi tewagi shabdodi da ngachi dengsangda thidigibe da machine disu lalin thapthonebe the chachi disya the pitsi leshum
düğün bedi beri maambe lalin tapsup de ani na so tini imbala de ani bending ani te wadi shabdo de ani be phini gi de rawada the lerim dis ani jigdi wila Tere timbulo godin tabi gayumi tarayana gi lotar tumten na dekha tomi chazoi lakship chugi ya pekhang goje namilu gaso kidiyupi. Te kong chachab gi lamina pekhang tigi konglu kokab oni imbekha chazoi lagi suisu nyamsung beni na pentong se shechi. Kenri namsum se lamni la te ani kenri namsum na gachi yo che chen da ani sadi nami sami yubila da sadi yubigi nanale da hemala ngachi pham disugi kablu ladi benula benidi benu bedi bera bakap chilo ngachi da densangi lamlu da ti hemagi lamlu diso ko shabe ani zumgi aschi chejuni gi dungkhane hechinola da bakap chilo ashigi ani zumgi thuksumchi she te tarayana gi ngachi lo japchu je bebadalo namesme penthoi sishunilani maungka sung athagi lakpa Tari thinkin chu karang aragi lab ki zodo Debeule pekha dina jejimle tiche lalin thap thang sulhap ko be digi be ngare chongla di chaki na chunime Tarayana shisogi pekhang gi shabdo di tande yumi karalup chini be yobma se shule desung rizil lerim da chikha nyamdil beni chaji yadu. Janda nesugi dun lukar masamtin wandagi nyojudi ishtujigi dulimbe ui. Nyupo lenso teng tubagi de shiyobda de zumbe chiyobgi nerim karagi tenlu nyupo yasendi nyungshora jacha ngapchu begobbe twende pyuime de zumbe tarel lenso digi du gezin sula lobde da kesar gebo sula lobde dele jimmi singe wanchu timgi lobra sule chidom lachegi lamlugdi lalen tabubigi twende bya pyuime de nyupo chazoi cheyik de chida digi chise gugise geyong sodu nalu ngotu pyuime dugi nyupo Shijurgi chatim nitong kechi ni chema da tidi ngipo charzo da yarsing su tsidi lenge shungso da shungdungchen dele kechab da kechok tsulu ngipo yarsing di jacha ngapchu nganga da kerik da zinchong tsulu jacha ngapchu ngagele dukchu reni tsin dele tatokpa da japchur pasugi denle jacha dukchu re sumle dinchu tsin da lalin pasugi denle jacha dinchu tsin suyime. Tizumbe lunchen da tangtim hende dele tsatim chingi tsukdi tsada kugel tsokde da tompensu tsidi chisoki tumitsulu nyufo yarsingi chacha ngapchu nganga tsun dede pyuime. Daru sani shungi gopenda shitin shin loptenba dele alu chechongda kongpel tewi loptenba da chitangi chapchur lerop tizumbe shirim shaptop leop tsulu nyufo yarsingi chacha ngapchu ngage le dinchu sinse dede pididu. Tel henso digi sowi keripsu komshu machuba shagubdi ka chubera yumida kerigi tu chacha ngapchu ngangale kepchu tsin chingobi jamnin gyunu. Tizumbil henso digi sowi rikpi tungso kecho tsuluya nifo ya singu kerigi tu chacha jipchu shangale tukchu tsin chingobi dedebya bedi yubimbe. Daru sherigi lejurda tun dari nyuyinda tidi jinsili yubi loptingi tudi chokdup shishagi tunkinchi be sogobya dedepididu. Te tudiya jacha sumchu songale tukchure nga tsun jamnin bewimbe. Tenge po charzoi cheyikde ngote pimida tun chisoki timi ugen dojigi jumena nifo yasing bimidigi chanamgi gonseda khala yasing besini imle tatok bego bonzime. Tenge po yasing bimidigi lotargi charngil nale doso nyutam terbum dudechi tepni ni sumchi yubime. Dida chikhal henso digi nifo da tugi toplamsu shumay daunale jingo beyime. Günzang hadingi nesildi günzang yishigi nyuju pyuyin. Geride nalepa la bemi suda tibda jiyobi nyupo yasin bemi digi. Chomkalepa satungda chanamgi gongasisu yasin joyugi sageyu sime. Tetare konga chachabgi yungi katule satungda chanamgi gongasisu yasin benile kanigi tenlu sijuda tablomsu gobdu sime. Tukchandagi gerdena labemitsu da tewa tabikap kongchachabgi ata sumbera ngifo yarsing beuji chomkalepa chonda shabdogi gongsetsu yarsing beui tsage iyusi imbe. Doru kongchachabgi jiyobgi ngifo yarsing besawishu kongi tsoi netanya yada tangnigi tenle shungi katule tablam kani mindusi shechi. ngachi gergina la be mi disudi info ya semi bindida info ya semi digida na bana chi chimgi khala da janam gonse disudi ya jongno igi chagi si shuni binla dani bindigi da shungi ngachi gergina la be mi disuna achita to
atlishin bi zi di kati chama se shuni bi la ngachi gede se mindu shungyup se mindu da longche sahib dan gera thartul longche sahib dan chira imbela shungyup gi ngi phudi yasim beodalu te ma sunam thinki zatung rik gachira beru gera ya zebe tamchilu chimgi khangla mela khangla ya zebe beodalu te ngachi jungi beru ngachi gedelu te japchur achi nang subachin te ngachi ya namsambi pentoni me se pento bomjuni me se Dilu ngitsu lembugi sungmina theda sijugi tablam su judi tabmadiu yumitsu senigi tsi chaungsi me. Absolute amount of ngachi gi chimgi jodatsu sada chimlarchi gi chatimlu neni yebde ngedin song te dare si song chamitsu gi nangke dorin jundu yeble nilpo yasing bimidegi janamgi konseda khanla yasing jongse minabe dizumbe mimangi shabtsu yada tamidatin gede suluya shabtu jinigi teka yada jong te daru thegi sijuda shemi sijutsugi teka tablam suya tenibi for the private corporate agencies ngifo lenso dukpagi chirtang chiup garagi ngifo di nyungshora chacha ngapchuli tinchu lapchilu yarsing begobi dredep pinu ngifo yarsing dia choyi netang yarsing jomida leyupsugi lalu semshu kechunigi tenlu imbekenu janda netsulgi tenle karmawangdigi dulinbemi netsuldi hangatsiringi durikbe shu'i lebe sugi lagi tubde Egyptna te yadada lecture begobigi kole ketsichi inchi menchira sumi digi gyakap nangkyogi lebe su sem pashum dibedu te jandagi dewa thabdiwimi lebe takpachigi lamina lebe sugi tubde lejumbe tendira berwe lobda sulu lebegi chodubda te dizumbe jentap yada tangup dusewi lebegi te chankagi ketsichi inchi menchira yemidi tandin mindu sime te gejung shiol hensugi lebe tsugi tenlu shiop tsu zumbera trubde Egypt gi lamluk di chilo niktong chubdule gotsunu shiop shemitsu zumbera lobde lebe tsuda khonre lobchen gi chajigu shijadi chodupsu Egypt bedo yopi te yondalu IWP se lami Egypt gi lamlu dia mingom reri jindugi genti yara tandi khonre la chuya ledegi miyul da thidi chaji chamni tenle ime Eru kese sugi tansule yada lekche begobi kole kese chi mapalera tsugomi digi lube sulu topodi yop ime. Te khonrai mi ngo matemba lube sugi lamina yada lekche begobi kese di tandin mendo se shechi. Actually, the IWP, the concept Majigi IWP ki Miguel da Sijutsu lejumyu de Peru ketse gi dansu yada da lecture bego sewi ketse tsumidi lobe tsugi den lu dandin mindu se nome perna lobda la luchina lobe kar dingdi yoble yada da lecture tago yu semidi yobabrami dezume lobda loya yada da lecture gi ketse di mapale go bishabachin dandin ramindu requirements in that case I think it's not fair la Tego lebesugi khonre lasu eche benida lagi tubresu tatok benigi tenle pa tabni zumigi tubjesu jagop ime. Inru lebe takbachi da tibda lebe laluchi gi lagi tubde lejum yedera beru tubje lejum shama subachin yada da lekchi gi khetsena ku nyusu chilege methobe se shechi. The idea of IWP is very good when it reach on real Lamludi lalen thabi kap lopen su pechateni wal happe Egypt kitenle dubji dunigo choten dilme tebe lenga cherai kenku cho lopchu chulo shen peni dilu chorim zumi chobe focus on their primary roles and educating students. With regard to this IWP rating, something which I really feel not really IWP gi lamlugna yeba mimi da lali jumbe chuma tumichi dubje sushani di me Egypt wake up lobdana nita gi la gachi beru pasu tab de dubje gobe lebe la luchi gi lali sagin be dibyo da pata matsubachin labe di yero kunyu suchi le mitowe not very good at taking photos and all. IWP moderation gi kole lobdana lo that lebe disu sem te kahara beru magawa yesera shunila achimusewachin teta lebe mahitub chinale rerenini chi outstanding tengope rerenini ma need improvement na tsugobe bodalu la dhandra bebe julu te tubde thenrim dalu rerenini ya rerenini ma bengale te kahe sim mega shunila
Taru lebe sugi lamina netang laluchina yonale gom judi joni chaji yumi lebe sugi yada da likchu gi khesina khonchachap tsuda se khelang bedi thendo yeble digi chodup gompel gi migil digu topop mese ime te geljung shiol henso da tipda debe Egypt gi lamlu tsugo media dubde lejum beten matsumi lebe sugi chodup yada tani da dubde lejum yumi sulu semshu thungisu jini tole insa shechi Tato lamludigi pembada nyebagi kole labnidi hasuchi woni inro geljung shio lensole gopin sugi bewachin lamludi gotsushim lesu lebi sugi jawada chuelam lejum jowi ngulin topchi se ime janda nyesugi denle sonam yudigi nyujudi sherab dojigi dodikbeu in Shigelle gya khabna turu tamitsu yada tantablu gejung yule wanjingi turu tamitsulu semshu thunkendi jacha nyile chutomlu yasin benu de nedendia wanjingi za pubgise seda bediopi Chigelle tirutani lamlu saptina tirutami chulu semshu thunken jacha chutamdi tirudi ngidam na sowishu topchune eme tirusoni dea duthun bediobi jesor gi chejigu shijade beni eme semshu thunken di tujigi loju chunche jini eme Geljungile wanzingi kyomena nahi semshu thunken kotsumi digi chigelle tirutami lashagi yarsing betsuchi se emda dibeule tari semshu thunken di yarsing bedo se eme de geljungile wanzingi bewachin tirutami chulu semshu thunken chimi digi chigelu demi drupchugi gyakhap ki peljorlo phentobi rewa yu se shichi Inru peljor kheba chuki bewachin duithin gi thablam digi chingil sojok yarsing benina khebar kam somichu se eme Despite the migration, the remittance have declined. Mi chigel lujumi yarsing jodi beru chigel letiru tamedi lashagi mahbab sono chilondik tung kechi chilu therbum gada saya sumja besale taja therbum gada saya dubja beduno ngagi bewachin chigel letiru tami mahbab son yoble dari chingil sojugu gem phop ima dari debe bemidi chingil sojo yasing benigi thablamchi ima And make remittance more attractive to the senders from outside. Geljungile wanzingi kyomena debe semshu thunken jimi digi chigelle tirutani na zedo phomidi mapa betsuni emle shundelbe tirutami thothu di jachu se eme the wanzin the tibdab chigelle tirutami thoshora Australia le eme Jihi chida dubina semshu thunken di gochubishi dato chunche US dollar saya jigjangap chunga chi lapchi thobyop eme Janda nechul gidenlo dikil hazom gi nechul de kinjang hladin gi dolen beu I Chidelda pchirchong lenkagi hemegi dauna dumi tu chigya khap na nyesong thap yumisu nyensung bedi lok gya khap na lo kyonu de katim kyojin lekhungi kyominalu khonyamgyup chachabya lede zuma zo yumichi gi lagi kokabda tidi zumbe nyupu bom thopse labdibe nyesong thamno sime de ure khonyamgyup chumi phoge jida amsu nibde ngoshima chuba janegi tenlo khon josigi gyakab gi mingdi matemba jayupi katim gezin la khungi nedende kyungye song thabe bi imda tiya kho mingom chubdilu yojigi gole songdele de china la benigi kokhabda nyupoya bom ye pelamno seime taro lede digi khon chashap khalu chabde mixel gi US gi mingom cholo yongdel na le yojogi langim bichuni gi tenlo imbeshichi the majigi di khongi lagen di the digital marketing na inse the tolop dise the matutube borshoto to be US beshnale the kone be ko chapde pha kinu se shune be ila the pha hibda besen the khongi genku di the digital marketing membership na the rogu ko chamni gi genku ime se shune be ila taru do chingo sab gi lamina khon chachap gi chitham di la beni gi chitham zogobe se gu ko chapde lembi gi shi log ma chimbe se ime tizme khon chachap yong de le shachina mi zima chudebe mi chulu gu ko chapchuno khongi gu ko chabe gi namdidilo tamara khongi the machadi ti USD ngabjada tonta chi animchi gi na khena lu chuchu te tele anale te khepsa thinse te khepsa chi khonlu tu te darura te turu mambe te machachuchi ni gi telo the lot of discipline the lemmi disugi turu mam chup shindura tele yupchigale the khepsa se mi ngo se mi ba te khongi gu kor de ane be chap chap ime se shunu beila
the lekung da tip da khon chup di chi ge khapna so so be jo de pha le de na hib da le ge chema chu be si me taro khon cha cha lu la yo thi na le thin jo ko ba chin mangin le sha chi lok ta ko pe la bi ma se le de thi ge la me lo ne ma tu bi kap nge thim be na du na lo ya ja no si me the lekung ge ko pen su ge la me na khon cha cha ge la di do chi le ge ma be si me Tiga kong la lo chi jemi misulu guko chama sumida le de le gewi gi la be mi digi ngifo jacha dinchite niya to bagi beime iru kong chachap ge khamna kyong ombi gi kablu kongi chi zoda na sem khamlu neba kanya meba le jumbe yu beime janda nesul gi telu karma samtinda kili jema gi nyejudi phubagi phuyi Gyakap Nankyoda Digi Nale Transep Nale Pa Demi Tsulu Gokur Chabdi Matsa Tsumisu Tarchap Jodo Yupime Te Digi Nale Mide Daju Telegram da WeChat Su Lalen Tabdi Tolwin Life Plan Scheme Semi Digi Shein Mimi Mise Tsulu Matsa Tsubachin Yuptechi Nara Tiru Lashebe Zotsu Se Gokur Chabdo Yupime Te Mila Luchilo Crypto Mangyun Nalu Matsa Tsuong Se Kelen Benu Gejung Mile Wanzingi Tolwin Life Plan Scheme Semedi Gokur Imbe Te Mimalu Seda Bedi Yupi Te Lerim Dinale Zunile Zemgobe Labdi Yupi Saga khagi kuchuna lepa Tolwin Life Plan Scheme Semedigi Shun Mimi Misetsulu Mikteke Jimle Yonda Tendi Yup Ime The Mitsuya Konrai Charutsugi Kalunyen Jimle Lerim Dina Zudo Yup Inru Lerim Di Kadebe Labeu Inagi Kole Mishedo Yup Eme Te di zumnalu mangil gi khepsa du se no digi be te rangi mi maam chi tinalu sarchuk beni gi chicha bachin te tama ngetim phoni gi nyekha yu se shunu be la te ngema gochubda di te ani ponzi seminale khepsa thobdu zumchi be te lerim di ani be gochubi me te deboda khepsa di thobchi nga chegi tiru di maam chubi ganle te namchi gi chi te khepsa mi ngoe mi pe te khara gi phoni gi nyekha yu se shunu be la Lerim Dina Thumi Bezuni Denlu Nyutam Nyikdong Dunja Ngapchu Tabgodo Yebda Digi Shule Mi Shi Tsejimle Tiru Chok Tepe Tabgop Eme Lerim Gi Honle Dau Changa Ginanke Nyutam Bum Shil Hapchi Logdi Topse Kelen Bedo Yep Eme Ngachi Jandagi Dilen Beyomi Nyam Gibla Luchigi Mingo Matemba Be Labmina Lerim Digi Kole Tsonda Bemitsugi Tiru Lashabe So Tsuze Labdi Sem Lume Sishichi Te mogi be wajinde ngenka gacha mi simbela kanil gacha mi se tiru de do chenga gi nankhenalo ngagi wole mi ji su de ngara gi tu da nga tu wajinde bumsi da tiru tong tagup chugo chi di tere bare top site de ngagi wole mi ji tu me disugi ate wole mi tu wajini tu matsuru bumji da tu tong takhechi ni di thobra top simbela Kon la luchi ki shemina langin be mitsugi juten tangjimle tirutsu bachin yanchin loktab da yanchin sumtab be loktop zela mez eme Scammers usually starts the conversation by saying that we have Gokur chamiso ge ngachilo chigi tiru anim chi thopno ta tiru di chilo tani gi tenle ngeldam tongthani khonlo tango belap me Chetekap ngachile ngeldam tongtha nga ta khongi crypto gi mangilna macha chujimle nim tapati gi jable tongtha chenga lok thop selap me provide a return of neutron 15,000 after certain days. Geljungile wanzengi nahichi da chujibena mitsulu Tolwin Life Scheme gi theka tembatengo be mimang seda chitano wanzendigi Tolwin Life Scheme de timgel da yojui la be michibe sedoyeb da seda da tibda lerim dena chulmin gi mangil chu chingi khangna chugo bi jangin du se eme Maji Geljung Dugi Gagde Katule, Nedin Digi Teka Gane Lap Matup Inru, Katim Kirzin Le Kungi Shemina, Lerim Digi Kole Chonda Bemi Takpachi Ngezin Bedi Yoble, Dari Timsung Gakbagi, Shipche Bedo Se Eme. Katsa Kanyim Geljung Nile Wanzingi, Sada Chitamina, Wanzin Digi, Chirtang Mimanglu Lerim Digi Kole, Chabda Bemi Mingom La Shichigi, Nyukangi Zitatu, Kakcha Bedi Yu Se Eme. The langin na dewa yumi tsuya dugi ngulzel kak domda Dr. Wansongi mangil kak tabgi chatim nyikdong chop geche madati shipche beu eme. Sada da tibda lerim digi la beni da digi dangsuzuni di dugi ngulzel shabdo chatim nyikdong chukchi che mada dugi nyegel timdep nyikdong shi che mai gongden tsule gelwa inse keno. Chanda netsul giden lo karma samtin wanda gi netsul de kinzang hadin gi tulen beu in.
Düncha nesu cha ju gi lerim di demchi be phusau de chikalo lerim zimida semikara lu kariche